lo came di ganggang murang sakaput siri apa ungkainyo indak lo came di ganggang murang sakaput siri apa ungkainyo
This is a demonstration.
kaki. Adik pulang pakai oto, si puentong lah berjalan kaki. Pandang lama leto udang, pada hidup biarlah mati, pada situ kamanyusa orang. Pada hidup biarlah mati, pada situ kamanyusa orang.